U srpskom narodu čojstvo i junaštvo je igralo veliku ulogu kako u životu vojnika, tako i u životu svakog muškarca. Kako bi se izmerila i nagradila hrabrost, uvedene su medalje i ordeni. Medalje i ordeni su dodeljivani u ratu i miru, ali poseban značaj imaju ona odlikovanja dodeljivana u ratnom periodu. Pa je tako za pokazanu hrabrost u ratu dodeljivan orden Karađorđeva zvezda sa mačevima i orden Belog orla sa mačevima, kao i medalje, zlatna medalja za hrabrost i srebrna medalja za hrabrost. Ovo je priča o divi junacima iz Rasinskog kraja, Brusa, Aleksandrovca, Kruševca, Varvarina, Vrnjačke banje, Trstenika, koji su se okitili medaljama i ordenima za hrabrost. Ustanovljenje prvih kraljevskih ordenja u Srbiji usledilo je nakon proglašenja Srbije kraljevinom 22. februara 1882. godine, zakonom o ordenju i medaljama koji je Narodna skupština donela 23. januara 1883. godine. Naime, kralj Milan Obrenović uspostavio je orden Belog orla, koji se dodeljivao za zasluge prema kralju, prema kraljevskom domu i prema državi po svim granama državne uprave. Kada je u pitanju sam izgled ovog ordena, na glavama orlova je po jedna kruna, dok je u samom nadvišenju ovog ordena jedna srebrna kraljevska kruna koja je sa samim glavama orla povezana plavom emajliranom trakom. Inače, u tom dužem periodu sam avers se nije menjao kada je u pitanju ordenje, dok je na reversu bilo izmena. Naime, u prvom periodu na reversu je bio monogram kralja Milana Obrenovića, da bi kasnije isti zamenila godina 1882. Kasnije, ukazom kralja Petra I. Karađorđevića, 28. maja 1915. godine, ustanovljen je i orden Belog orla sa mačevima, čiji je izgled kao i dimenzije bio istovetan kao kada je u pitanju orden Belog orla, sa jedinom malom ispravkom, zapravo sa dodatim ukrštenim zlatnim mačevima. Najznačajniji orden koji je u Srbiji dodeljivan za zasluge prema kralju i otadžbini i u ratu i u periodu mira je Karađorđeva zvezda i Karađorđeva zvezda sa mačevima. Ova dva ordena ustanovljena su 1. januara 1904. godine i ustanovio ih je kralj Petar I. Karađorđević povodom 100-godišnjice od Prvog srpskog ustanka. Kada je u pitanju izgled samog ordena, on je u obliku krsta, zlatno emajliranog, čija su polja belo emajlirana i u samom središtu se nalazi grb srpske države. Takođe, kasnim ukazom od 28. maja 1915. godine ustanovljen je i grb Karađorđeva zvezda sa mačevima, zapravo vojnički zlatni i srebrni orden Karađorđeva zvezda sa mačevima, čiji je izgled takođe bio veoma sličan oficirskom ordenu Karađorđeve zvezde i Karađorđeve zvezde sa mačevima. I ovo ordenje, kao i kada je u pitanju orden Belog orla, izrađivan je u parijskoj radionici Artis Bertrand i u periodu od 1915. do 1921. isključivo je ova radionica vršila izradu ovog ordenja. Inače, kada je u pitanju orden Karađorđeva zvezda sa mačevima, on je imao 4 stepena. Posle slavnih pobeda srpske vojske u Balkanskim ratovima i oslobođenju starih srpskih teritorija, život na selu je počeo da se vraća svakodnevici.
Dok su stariji bili na njivama i u poljima, deca su se bezbrižno igrala oko svojih kuća. Treće uzastopne godine u leto 1914. zazvonila su zvona na svim crkvama i manastirima u Srbiji. Još jednom je krenuo neprijatelj da porobi slavni i pravdoljubivi srpski narod. Prema ratnom vojnom rasporedu 1914. godine, vojni obveznici Kruševačkog kraja bili su mobilisani u Šumadijsku diviziju prvog i drugog poziva u okviru druge armije pod komandom generala Stepe Stepanovića, najviše u 12. pešadijskom puku, i Timočku diviziju prvog i drugog poziva u okviru prve armije pod komandom generala Petra Bojovića, a najviše u 15. pešadijskom puku. Vojni obveznici sa desne obale Zapadne Morave, Kruševačkog kraja, bili su većinom mobilisani u Šumadijsku diviziju prvog i drugog, dok su vojni obveznici sa leve strane Zapadne Morave bili mobilisani u Timočku diviziju prvog i drugog poziva. Ovo se dogodilo zato što je ljudstvo mobilisano po srezovima koji su pripadali različitim divizijskim oblastima u Kraljevini Srbiji. Golobradi mladići, ali i iskusni borci iz balkanskih ratova, ponovo polaze u odbranu svoje otadžbine, crkve, porodice, imanja, kućnog praga. Ne sluteći šta ih sve čeka, sa verom u Boga i nadom u brzu pobedu, pohitali su put Cera, Drine i Kolubare. Ja, zaklinjem se zapovjedniku Svezemaljske oružane sile, kralju Srbije Petru I, da ću svakda i u svim prilikama biti veran, svom dušom odan i poslušan, da ću zapovesti sviju pretpostavljenih i starešina slušati i verno izvršavati, da ću kralja i otadžbinu junački braniti i vojničku zastavu nikada neću izneveriti, kako bi Bog pomogao.
nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u krvav boj. Zar je morala doć ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u krvav boj. Zar je morala doć ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u krvav boj. Zar je morala doć ta tužna nesrećna noć, kada si, Dragane moj, otišao u krvav boj. Kruševac je sa širom okolinom u Prvom svetskom ratu dao preko 100 nosioca Karađorđeve zvezde i belim orlom sa mačevima. Među njima je bilo generala, oficira, podoficira, vojnika, četnika i dobrovoljaca. Većina njih se vratila svojim kućama, a pojedini su ostali na bojnom polju. Neki od njih su poneli gelere i rane, a pojedini su i bili zarobljeni u neprijateljskim logorima. Tokom svog istraživanja došao sam do većine biografije i priča ovih slavnih heroja i ratnika, međutim, neki su i zaboravljeni zato što su ostali bez svojih porodica, tako da nije imao ko da ispriča priča o njima. Najviše podataka o njihovim herojskim delima nalazi se u arhivu Jugoslavije i Vojnom arhivu. Priče iz ratnog života prvi je objavio i opisao Milan Šantić u svojoj knjizi Vitezovi slobode, a zatim proširio Tomislav Vlahović u knjizi Vitezovi Karađorđeve zvezde. Zanimljive priče opisao i Antonije Đurić u svojoj knjizi Solunci govore. 1. aprila 1931. godine stupio je na snagu zakon Đ broj 8310 o pravima i povlasticima podoficira, kaplara i redova odlikovanih zlatom Karađorđevom zvezdom sa mačevima od 1914. do 1920. godine, kojim je predviđeno da svaki nosilac Karađorđeve zvezde koji bi se prijavio dobio je nagradu na mesečnom nivou od 100 dinara. Prema zakonu, morao je lično da primi nagradu na kasi komande Kruševačkog vojnog okruga po rešenju komandanta Šumadijske divizijske oblasti. Za ovu priliku formirani su i kartoni u kojima su se upisivali lični podaci nosioce Karađorđeve zvezde, u kojima je pisalo ime i prezime sa očevim imenom, datum kada je rođen, zatim zanimanje, mesto rođenja, kada je vojsku služio, u kojoj jedinici pre rata, za vreme rata, zatim u kojoj jedinici služio kada je dobio orden Karađorđeve zvezde i ako je bilo moguće opisati kako je zaslužio ovaj slavni orden. Ministarstvo vojno Kraljevine Srbije, pored glavnog generalštaba u Beogradu i drugih vojnih ustanova, činile su komanda divizijskih oblasti. Prema šematizmu Kraljevine Srbije iz 1914. godine, komanda Šumadijske divizijske oblasti pod rednim brojem 4 nalazila se u Kragujevcu i činili su je pukovi. 10. pešadijski puk Takovski,
Čačak, 11. pešadijski puk Karađorđa Kragujevac, 12. pešadijski puk Cara Lazara Kruševac, 19. pešadijski puk Kragujevac, Šumadijsko-Poljsko artiljerijski puk Tanasko Rajić Kragujevac. Pored ovih pukova, pri komandi Šumadijske divizijske oblasti bile su pozadinske formacije. Za vreme rata Kruševac je bio sedište 3 puka Šumadijske divizije, 12. pešadijskog puka Car Lazar, jednog dela 19. pešadijskog puka i artiljerijskog puka. U teritoriji opštine Trstenik zabeleženo je 22 nosioca Karađorđeve zvezde. Ovaj broj bi svakako bio i veći, međutim u udruženju nosilaca Karađorđeve zvezde nije uvek uz ime zapisivano mesto i odakle potiče osoba koja je nosilac ovog visokog odlikovanja. Tako da možemo da smatramo da broj od 22 nosioca Karađorđeve zvezde može biti i do 2/3 veći kada je u pitanju opština Trstenik. Među nosiocima Karađorđeve zvezde na teritoriji opštine Trstenik posebno se ističu 2 ljudi. U pitanju su Radoje Raka Ljutovac i general Dušan Dotić. Radoje Raka Ljutovac je rođen 1887. godine u trsteničkom selu Poljna. Pre Prvog svetskog rata bavio se trgovinom. U narodu trsteničkog kraja ostao je zapamćen kao veliki bojem, ljubitelj kafane i pesme, ali i kockar. U rat je otišao kao artiljerac prvog dopunskog puka artiljerijskog bataljona Tanasko Rajić. Potom je prekomandovan u artiljerijsku jedinicu koja je branila Kragujevac od nemačkih napada. Tih dana, septembra meseca, je Kragujevac bio na čestoj meti nemačkih napada iz razloga što se u Kragujevcu nalazio vojno-tehnički zavod i veliki procenat srpske tadašnje vojne industrije. Raka je kasnije pričao svojim sugrađanima o događaju u kome je oborio neprijateljski avion. Prema pričanju Rake Ljutovca, taj događaj se zbio 30. septembra 1915. godine. U pauzi između 2 nemačka bombardovanja, Raka Ljutovac je sa svojim prijateljima iz vojske radio ono što mu je bilo najdraže. Kartao se. Raka je često znao da priča da je imao jako dobru ruku tada, a pošto su se kladili u novac, dolazak neprijateljskih aviona mu je pomeo planove da pokupi dobar ulog toga dana. Međutim, morali su da bace karte i da zauzmu svoje pozicije na topovima. Raka Ljutovac je nanišanio i iz jednog modifikovanog turskog topa koji je zaplenjen za vreme Balkanskih ratova je uspeo da učini nešto što niko do tada u istoriji ratovanja nije izveo. Oborio je nemački avion na zemlju. 30. septembar 1915. godine je ušao u sve svetske enciklopedije kao datum osnivanja protivavionske odbrane, a danas jedna artiljerijska jedinica u Kragujevcu nosi Čikarakino ime. Avion je bio marke Daimler i srušio se u samom Kragujevcu. Očevici tog događaja su rekli da se to dogodilo nedaleko od mesta gde je bio smešten regent Aleksandar Karađorđević. U avionu je tada stradao pilot aviona pukovnik von Šefer i oficirski pripravnik Oto Kiš. Za ovaj svoj podvig Raka Ljutovac je dobio orden Karađorđevu zvezdu sa mačevima. Vojnici, junaci, braćo moja, silna se vojska na Kosovo slegla. Svi mi da se u so pretvorimo ne bi Turkom ručak osolili. Pa zar da se gruda ne brani samo zato što je zlotvora mnogo? Boj ne bije svijetlo oružje, no boj bije srce u junaka. Ne dajmo da našom zemljom gađi tuđinska noga. Rođeni moji, a nema među nama onoga ko radije ne bi oro i kopao, ko pastirsku frulicu, ne bi radije slušao, jeo svadbarski kupus i opasivao svoju. Nema. Ali kad se oblak tuđinski nabije na srpski krov, svi se opašemo i namažemo opanke. Svi! Poljubi mladu, blagoslovi decu, prekrsti čedo u kolevci, pa u boj.
jer silna je kletva našeg čestitoga kneza, ko ne došao u boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo, rđom kapo dok mu je koljena, teško onom na čiju se glavu sruči prezir roda rođenog, predaka i potomaka, od toga gore kazne nema. Deco moja, rođeni moji, mnogi od nas neće se vratiti. Mnoga će majka obući crninu, mnogo udovica izgrebsti lica, mnogo sestara rasuti kose, ali će pobeda biti naša, zato što je pravda na našoj strani. Bog je na našoj strani, naš narod je uz nas, a nepobediva je ona vojska koja u sebe ima svoj sopstveni narod, koja je uznikla iz naroda. Sinovi moji, sokolovi moji, ne budite srca udovička, no budite srca junačkoga. Nema toga što se ne može priložiti na oltar otadžbine. Ma nema cene kada je čast i obraz otadžbine u pitanju. Deco moja draga, ako neko hoće da nam pogasi odžake, prevrne kolevke i otme zemlju, za njega nema milosti. Jel tako? Tako je! Ne čujem dobro, jel tako? Tako je! Jel tako? Tako je! Prema neprijatelju budite nemilosrdni, prema zarobljeniku milostivi. Važnije je čojstvo od junaštva. Hoće našu zemlju? E pa dobit će je. Svakome kome je do srpske zemlje stalo, dobit će je pune usta. Rođeni moji, pred nama je neprijatelj, neizvesnost, glad i smrt. Mi svoje ne damo, a tuđe nam ne treba. Jel tako, braćo moja? Tako je! Jel tako, sokolovi? Tako je! Jel tako, Srbi? Tako je! Zato napred u slavu! Za kralja i otadžbinu, za pravoslavlje, za slatko pravoslavlje, za krst časni i slobodu zlatnu. U boj, u slobodu, u smrt! Živela Srbija! Živela Srbija! Vidiš, mogao sam da bacim bombu kao dečak na određeno mesto po želji. Dok sam s vršnjacima čuvao stado na pašnjacima Milutovca, kladio sam se da ću kamičkom ubaciti u gnezdo, u odžak na kući i da ću kamenom skinuti krušku. Kladio sam se da ću na odstojanju od 30 metara baciti kamen na određeno mesto. Bio sam nepogrešiv. Uvek sam dobio opklade. Kad sam 12. pozvan u vojsku, šta bih ja tada mogao da budem ako ne bombaš? Ajde Miladine Miletiću, govorio sam sebi, lako je bilo s kamenčićem na livadi. Ubaci ti, brajko moj, bombu u turski rov. U to vreme bio sam u 4. četi 1. bataljona 15. pešadijskog puka Stevan Sinđelić. Divizija Timočka, armija 2. Vojvode Stepe Stepanovića. Komandir čete, sećam se da je bio Milija Mijatović, kapetan 1. klase. Kad god je bilo gusto, sećam se da on mene pozove, pa onako kaže: ajde Miletiću, Sokoliću, uzmi 2 vojnika, pa deder pogledaj s druge strane da se neprijatelj ne dosađuje. Kad je ispred Jedena trebalo da se uklone bodljikave žice, a on zove mene: uzmi svoje bombaše Miletiću, pa malo makazama, malo više bombama, iskidajte onih 14 redi žice da možemo da prođemo. Turci gađaju topovima, ali mi se ne damo, mi pravimo prolaz. Tako kao iskusan vojnik uđoh u rat sa Turcima. Svima kao i s Bugarima po kratkom postupku, ali evo i Švaba nadire se svi strana. Potisnuli nas sa Drine. U to vreme bio sam u istom puku. Zaustavili smo se na Vrapčem brdu, kod Lazarevca. Tu smo primili borbu. Razvijamo ti se mi u strelce. Meci fijuču oko nas, samo čujem kako mi prođe pored uveta. Sagni se, gospodine poručniče, govorim svom komandiru voda, jer meci fijuču oko nas, a on
vitak i prav kao bor. Samo što ja to rekao, poručnik pade bez reči. Pa evo, ja sam jedan od mnogobrojnih dedadinenih potomaka koji je ostao da živi u dedinoj rodnoj kući u Mrutovcu. U stvari, to je sad druga kuća, nije ta u kojoj sam on rodio, ali tamo živim na tom imanju i u toj kući. I eto, sećam se, deda je živeo skoro 100 godina. On je umro 1983. godine i pa je u to vreme dok sam još bio dete i dok su ostala deca dok su bili, onda smo uveče u zimskim večerima uz šporet, uz vatru, kad nije imalo televizije i to, onda smo terali dedu da nam priča njegove priče, doživljaje i kako je on prešao Albaniju, kako je zarobio te vojnike sa njegovim drugovima i ostalo, kako je prešao, kako je peške išao po albanskim bespućima, kako se hranio. Naprimjer, sećam se jedne priče da mi je pričao da je iz torbice neki od njegovih drugova sreo ga koji je bio u komori i dao mu je šaku kukuruza, belog kukuruza. I deda mi, na primjer, pričao, on je ide po onoj zimi, po onoj i gricka kukuruz. Gricka znači kukuruz bez ičega i u toj Albaniji. I pričao mi je kad je stigao iz Albanije, kad su prešli prvo u Bizertu, pa posle na ostrvo Vido, kad su prešli tamo, pričao mi da je on je bio krupan čovjek, velik, međutim da je merio manje od 50 kg kad je stigao u San Giovanni Luku, pa posle su u Bizertu, iz Bizerte su posle na ostrvo Vido i tamo se lečio u bolnici. I pričao mi onda sećam se na primjer njegove priče, tad su na saveznici još uvek poštovali, ili možemo reći poštovali, pričali su, kaže, 10 kreveta su bili srpskih bolesnici, pa 10 kreveta francuski, pa 10 kreveta engleski, tako je nekad bilo. Sad, nešto je možda drugačije, ali to mi nismo krivi. Dušan Anđelković rođen je 1886. godine u svešteničkoj porodici u selu Dvornik kod Kruševca od oca Jeftimija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kruševcu, a nižu školu Vojne akademije od 1904. godine do 1908. sa čuvenom 37. klasom pitomaca Vojne akademije. Nakon završenog Prvog svjetskog rata završio je i Višu školu Vojne akademije sa 22. klasom 1926. godine. U Balkanskim ratovima učestvovao je u 12. pešadijskom puku cara Lazara kao komandir čete. Prvi svjetski rat dočekao je kao komandir treće čete u 12. pešadijskom puku cara Lazara prvog poziva. Nakon povlačenja srpske vojske preko Albanije, sa grupom oficira učestvovao u osnivanju Srpske dobrovoljačke divizije u Odesi 1916. godine. Nakon toga, zajedno sa svojom četom, učestvovao je u borbama na Dobruđi. U januaru 1918. godine vraća se na Solunski front i učestvuje u proboju kao komandir jurišne čete. U tim borbama je i zaslužio oficirski orden Karađorđeve zvezde sa mačevima 4. reda. Posle rata bio je na više dužnosti, penzionisan pa reaktiviran 1936. godine. U čin pešadijskog brigadnog generala unapređen je 1937. kada postaje komandant pešadije Timočke divizijske oblasti, a od 1940. pomoćnik komandanta Bregalničke divizijske oblasti. U aprilskom ratu 1941. bio je na dužnosti komandanta Braničevskog okruga 6. armije kada je bio zarobljen i odveden u Nemačku u logor. Po povratku iz zarobljeništva penzionisan je rješenjem Ministarstva narodne odbrane 1946. godine.
Između 2 svetska rata napisao je 3 dela knjige Naš narod u borbama, odobrene od Ministarstva vojske i mornarice. Imao je sina Iraklija i ćerku Milu, udatu za slikara Fradla iz Novog Sada, koji je posle rata naredbom KPJ-a morao doći iz Beograda u Dubrovnik. General Dušan Anđelković odlikovan je oficirskim ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima 4. reda, ordenom Belog orla sa mačevima 4. i 5. reda, zlatnom medaljom za hrabrost 3 puta, ordenom Jugoslovenske krune 3. i 4. reda, Svetog Save 5. reda i svim ratnim spomenicama od 1912. do 1918. godine. Od stranih, ruskim ordenom Svete Ane 4. stepena sa mačevima, rumunskom zvezdom 5. stepena sa mačevima, grčkim ratnim krstom 3. stepena, čehoslovačkim ratnim krstom, rumunskom spomenicom Dobruđa, francuskim ordenom Legije časti 5. reda. Govorio je srpski, francuski i ruski jezik. General Dušan Anđelković umro je 1949. godine u Kruševcu i sahranjen je na ovom mestu uz vojne počasti. Iz Sreza Župskog, prema nekim mojim saznanjima, u Prvi svjetski rat je otišlo 2443 vojna obveznika. Inače, Župljani su pripadali 12. pešadijskom puku Šumadijske divizije. Najviše njih je pripalo mobilisano, to jest u 2. bataljon, takozvani Koznički bataljon sa središtem u selu Vitkovu, a određeni deo njih u Jošaničkom 4. bataljonu 12. pešadijskog puka Car Lazar. Što se tiče samog Aleksandrovca i same Župe, znači, poznato nam je do danas 16 nosilaca Karađorđeve zvezde. Ja sam ubeđen da ih je i više, ali prosto nikada sistematski to nije istraženo, nije objavljeno. Srbija nikada sistematski nije istražila ni objavila te podatke, tako da smo uvereni da ih ima i više. Od tih 16, nama poznata su 2 nosioca ordena Belog orla, a što se tiče, znači, učešća i oficira iz Župe, njih je bilo naravno u mnogim drugim pukovima i u mnogim drugim vojnim formacijama, tako da, eto, ovom prilikom bih pomenuo nekoliko njih. Njihove biografije se nalaze u Vojnom arhivu u Beogradu i to je, kažem, samo jedan deo tih biografija. Pre svih pomenuo bih, znači, Antonija Živkovića, potpukovnika iz sela Drenče kod Aleksandrovca, koji je rođen 1869. godine, a poginuo 1916. na Solunskom frontu. On je inače bio veoma hrabar i istaknut nosilac mnoštva ordena za hrabrost i između ostalog naravno i Karađorđeve zvezde, zlatne Karađorđeve zvezde. Inače, on je takođe interesantan i zbog toga što je svoju funkciju, to jest svoj, kao potpukovnik, dakle, bio u najčuvenijem puku srpske vojske, to je Toplički gvozdeni puk. Interesantna je takođe i ličnost Tome Nikolića iz sela Rataja, Srez Župski, koji je takođe bio veoma mlad. On je bio 1882. godine i poginuo sa činom potpukovnika takođe. On je nosilac ordena Belog orla. Ja sam bio osmatrač 3. baterije Timočkog poljskog artiljerijskog puka. Kad je počeo rat, ja sam bio na službenom putu u Berlinu. Vratio sam se u Beograd preko Rusije i Rumunije. Svoju jedinicu zatekao sam ispred Cera uoči bitke. Da ne ponavljam već poznate stvari iz te bitke. Već sutra dan, kad se boj malo smirio,
mi smo u rukama imali celu austrijsku poljsku bateriju, bolnicu sa ranjenicima i osobljem. Krenuli smo prema Drini. Zaustavljeni smo i pređemo na severni deo Cera, odakle topovskim granatama tučemo neprijatelja koji se povlači. Borba je trajala 3 dana. Ispeo sam se na najviše drvo i posmatrao kretanje neprijatelja. Ali granata prepolovi drvo i ja ostadoh da visim o grani. Odatle krenemo prema Čevrnti, kod Save. Nismo uspeli da napravimo pontonski most, nego je vojska prebačena čamcima i to je, kako će se ubrzo pokazati, bilo kobno. Bez municije, hrane, vode, naši su uspeli da uđu 9 kilometara u teritoriju neprijatelja. Ali kako municija nije stigla, Austro-Ugarska konjica opkoli naše vojnike. Zarobili su prvo poljsku bateriju i 13. pešadijski puk, zatim 3 bataljona 15. puka, kao i konjički odred, ukupno oko 7000 vojnika. To je bila užasna slika. Gledao sam je sa visokog stabla s desne strane Save. Čast mi je da kažem nekoliko reči o velikim ljudima, velikim herojima, dobitnicima najvećeg vojničkog odličja Zlatne Karađorđeve zvezde iz sela Doline Ribarske reke, negdašnje župe Zagrlate iz vremena Nemanjića. Njih je ovu zvezdu dobilo 8 za svoju pokazanu hrabrost na frontu. Po jedan su iz sela Đunisa, to je Radoje Đokić, iz sela Jošja Dragoljub Milosavljević, 2 iz sela Kaonik, Milorad Bojić i Dragutin Radosavljević, 4 iz Velikog Šiljegovca, odnosno 3 rođenih Šiljegovčana, to su Božin Simić, Aleksandar Ristić i Svetozar Panić, i 4 je, moje mišljenje, da zaslužuje da bude svrstan u Velikošiljegovčane, a to je tadašnji učitelj Velikošiljegovačke škole Dimitrije Mita Đorđević, koji je poginuo hrabro u boju na Mačkovom kamenu, a imao je čin kapetana. Božin Simić, poznati Crnorukac, jedan od pomenutih dobitnika ovog velikog odličja, je učiteljsko dete, rođen je u Velikom Šiljegovcu 20. oktobra 1881. godine, osnovnu školu završio u Velikom Šiljegovcu, gimnaziju u Kruševcu, a nižu i višu vojnu akademiju u Beogradu. Želeo je da studira astronomiju, ta želja mu se nije ispunila, završio je u vojnim vodama, vojničkim. 1900. je već bio svršeni pitomac, 1901. započeo vojnu službu u Nišu i već 1902. stupio u tajnu organizaciju. 1909., 10. i 11. bio je glavni oficir za vezu u mestu Ristovac u Vranjskom okrugu, prebacivao je oružje i četnike na taj teren, da bi već u Prvom Balkanskom ratu bio komandir čete i pokazao se u tom ratu, učestvovao u njemu. U Drugom Balkanskom ratu kao generalni štabni oficir pridružen je jednoj crnogorskoj diviziji, da bi u Prvom svjetskom ratu 14. samostalno komandovao jednim četničkim bataljonom i pokazao se uspešnim, odnosno potukao mnoge turske i arnautske vojne snage. 1916. godine Nikola Pašić i kralj Aleksandar ga šalju u Odesu, u Rusiju, da od zarobljenih slovenskih vojnika regrutuje vojnike za Solunski front. Uspeo je u tome,
formirao diviziju od 3.500 zarobljenih srpskih i drugih zarobljenih slovenskih naroda u Odesi, pošao preko Rumunije po zadatku kako se i dogovorio sa Pašićem i Aleksandrom. Međutim, u tome krajem 16. hapse Dragutina Dimitrijevića Apisa, otpočinje Solunski proces u kome je i on osuđen na 20 godina robije i onda se okreće iz Rumunije, odlazi u Rusiju, tamo se pridružuje boljševicima, ratuje za njih, oni mu priznaju čin, dobija čin potpukovnika, tako da se ne vraća za Srbiju, a njegov zadatak preuzima Kosta Pečanac i 17. podiže ustanak. Krajem Drugog svjetskog rata u proširenu vladu Fenereja ulazi Božin Simić i Tito ga postavlja 1945. za ambasadora Federativne narodne republike Jugoslavije i na toj dužnosti provodi sve do 1948. godine, odnosno vremena kada biva penzionisan. 1966. godine je umro u Beogradu prirodnom smrću, pisao je memoare koji nisu objavljeni i čovek kome je uspelo da dobije 2 Karađorđeve zvezde. Prvu je dobio 8. septembra 1904. godine na dan krunisanja kralja Petra, a drugu Karađorđevu zvezdu dobio je 1915. godine za zasluge u Balkanskim ratovima. Listajući staru štampu, pronašao sam jedan interesantan tekst iz dnevnih novina Vreme iz 1939. godine pod naslovom Najmlađi vitez Karađorđeve zvezde sa mačevima. To je bio Rade Dimitrijević, rodom iz sela Bučje kod Trstenika. On je ovaj orden zaslužio u borbi na Bukovom vrhu kao pripadnik odreda Vojvode Vuka. On je kao najmlađi, najhrabriji i najvredniji pripadnik ovog odreda dobio zadatak da prodre u neprijateljsku pozadinu, da i kasnije podnese izveštaj o brojnosti neprijateljske vojske. On se vratio natrag u svoj odred, predao izveštaj Vojvodi Vuku, a onda su krenuli u ofanzivu. U ovoj borbi on je izgubio desnu nogu. Do kraja života bio je čistač obuće u Vrnjačkoj banji. Alo, Vrhovna! A ti si Živojine? Gde je Vojvoda Putnik? Kod prestolonaslednika? Prenesi mu da sam glavninu armije uputio ka Šapcu, pomoćne snage ka Lešnici, a kombinovanu na Tekeriš. Ma ne čujem te, Živojine, nešto tutnji. Čekaj, polako. Ponavljam naređenje za tobom. Šalješ mi Moravsku prvog poziva i Timočku da oformim udarnu cersku grupu i da što pre ovladam padinama cera. Razumeo sam te, Živojine. Komadanti, ovo naređenje izdajem u pokretu. Ubrzajte kretanje ka ceru i što pre ovladajte trigonometrom Košutnja Stopa, Trajan i Kosanin grad. Ko noćas bude imao cer, imaće pobedu. Vojnici, deco moja, vi na vašim leđima ne nosite torbe i rančeve, nego Srbiju. Pridržavajte je što jače, stisnite uz vaša srca što čvršće. Noćas Srbija drugog puta ni zavetrine nema. Od svih vas tražim da po cenu najveće žrtve branite prvu stopu cera kao da branite posljednju stopu Srbije. Noćas je cer Kosovo. Svaki je vojnik Kobilić, svaki zastavnik Boško Jugović, a svaki komandant krstonosni Lazar. Ne dajte, braćo, da nam poklekne koleno Nemanjičko, Svetosavsko, Karađorđevsko.